Kamokrwat District Cycling Association hak arfulai tri uya yong araja arpuar kalayo ban penlong ye kejing ya kop nya cycle kabelas dang nadu kamadan Saint Michael LP School Jakrem hak ba saungut shipara kalayo ya kanam jingjom kejing temu jong ke ni kejing ya kop nya cycle ke long ban penslur na ke bentaki kena bat ki samla jong ka dong ka thany bakin long barabor ke bia pen klan ye kemet kapat lengba kejing nya ya ki cycle lengba ke ni kejing ailat ban mi jakman bat ban shim menta kalong ru kawi ne ke benta ban penlong ye ki bril bakin light na ki ki bas neu ki baharu kom ki bas dang ban jele haki ni gisngi kum udrox kan long ru ka kabu ban ye itu itau iwe ye iwe pan ban pen ipo ipeng ye kani ka jenya kop nya cycle laidon rangkat ru uba HS ding do ubadei USDO blasong tha jong karani ko civil subdivision barha ka jing kren ka jong u kumo kongsan ulapan pau ka jing ai kublei na ka benta ka Mokrwat District Cycling Association kabla penlong yakum kani ka jing yakop bat hakasin ka banungkong kinong job ha ka jing yakop nya cycle ba don gear ka ba jangai kan riu kilometers kilong u gilwat walang u bala pendep southway point san pu per minute u macha prang karwan yang u bala pendep southway point san pu per minute u Alvin Darsan wan yang u bala pendep southpulai point hinyau minute ki cycling bom don gear pan kilong Wilborn walang saupo minute Ovalin Karwan yang saupo point san pukunai minute but ushan lang nong se saupulai point saupo pra minute nangta kinong job ha kekerdan sub junior kilong ukeri walang u Kevin Lengdo but ushara jirwa kat ba jongki kentei pan ka bala siudor walang ka darihun soshang but ka dapi ban siudor lengkoi hakani gisngi laidon langru nadu u president jong ka Mokrwat District Cycling Association uba Amrus Thongni lembar kinong kit kam jongka kentup de nadu kikme kikpa jong kinong wan yeshim benta ba nakali jong ngam expect bukidan hadu kat ne kita ki nomnya cycle kali kalong sya ka jingi tenat bat ketika katong ba pi kum kinong ile kai pin pi tumu na koi kapot koi pat bat ngakermen ba kani ke jingnya cycle ke jong pi si kam de ba sia nya ta ke kemen soba tang ba sia kan de kedon ro jing tumu ba kidon hang ne ru ki nomnya cycle ki bala poi ki long ki champion was ka state jong iting ai kublai pi barok badi ki kemi ki pa ki don ki bawan on ni jong ki kon hang ne ha ki don ki ni ki ba pai ba ki don lang ni ki rang ba ka tuan ni ting ai kublai pi barok bat nga sukmen no bani sim dapat pi berbandon lang bat pi hukum ki sengi kalong sia ka internet tu pi kemen ngai ilong professional lot ban pe ki leng barok ting ai kublai sin pat bat ngai bagani ke race kan long ke job bat nginyo bani i chibet di ginong job la ki badai ki non gear bat gear ki badai bani cinta off road e kublai cebon ni pi ginong peniat kinong kitam juga association berkawai nang ai trai sitom nang yai trai khambak nang bangin ngin mi sibon ki cyclist ki ba khambet om tang menta dari hakis ki berwan nakali ngi kentai bat gini ki banang kamreto ta kani kuat ai kublai madam dan ma fi kani ka event kan namlong ka bajo si kendiat ngitip ba ka kani ka MBA ka bui kani ka race lemar long ban kentiu ya ka cycle kum sports kani ka district ni lemar ba menta kani ka cycling ka lakiu ba hiwe de state ka India ki labun ba ki race event ki ba long keleng ke India but gisu senat susarong ru ba na preng jami ki don ki ba le chimenta but ka ba kam susarong kalong ba menta last kalong ga Meghalaya race ka ba i bawan champion na kalian ki kentai ide nang ni na Mokrwat hi bala siudor walang godon lang ni i susarong e kata bat ka jingdan ka jang i kalong kumba ai met sim iwe ka ki kentai ru nomar ba mai de kentai te boleh kiwe pada kimla hoi ni de berkeli kata jikeli ba haba mai la ngiru ngila te kalau kumba ai sim ya kiwe ru kena bakin tristom hakano kalian ka sport kanta makan ka cycle te bab kabakadu hi kalong ba kani ka cycle hi kaya rapi kemet kapat nanti kau cekia jungi buat kapal jeru ia kibun kena samla anak ini ki jingdi kibapen buat kumba kini kisim tak labun taki jingdi drugs ye te haba kena pun bepor angni ka cycling
Hiklet no ita ki borok nomor ba kamet hi ka kerta ki kita nomor boleh ni sementang ku aban job ni habat kiar hi kita ki borok nomor ladangi le ita ki borok ho nyem job hi ki competition tang kata ngai ku boleh fi borok ngin skamba ni penlong ni salah penlong ru ya ki we ki race event penlong ha nang ni khmat bat ni la ban khot ru open to all la ni ka borok nakiwe ru ki district na ni all Meghalaya lani buat national level lu ilaban kot kala ban long kataru te guys kamba nanis kamat ke MDCA kala ru ber penlong ikum kita wan kentiu ya ka cycling ha ka district ini buat ha ka buat buat district ini buat ini kena ke yo bersimenta ha ka state level national level buat ha international level dan ke jingkerman te tang kita kentian boleh sibuk